Svake godine u Srbiji od karcinoma grlića materice registruju se 1163 novoobolele žene i nažalost umre 459 žena. Ovo opako obolenje koje u početnim stadijumima ne daje nikakve simptome je skoro izlečivo ukoliko se otkrije u ranoj fazi. Zato je veoma značajno da se što veći broj žena upozna sa prevencijom raka grlića materice. Jedan od načina je i predavanje koje je juče upriličeno u gimnaziji Sava Šumanović u Šidu. Prevencija samog reproduktivnog ženskog zdravlja je veoma bitna. Danas smo ovde u gimnaziji Save Šumanović bili da predstavimo devojčicama koliko je važno da brinu o svom reproduktivnom zdravlju i da postoji i vakcina protiv HPV virusa koja je u našoj državi besplatna i može da se primi kod nas u domu zdravlja. Šta je potrebno da bi neko dobio tu vakcinu? Pa, da bi se vakcina primila, treba da se konsultuje sa svojim pedijatrom i u dogovoru sa njim, znači dalje se realizuje sama vakcinacija. Predstavnica polivalentne patronažne službe Doma zdravlja Šid govorila je učenicama drugog razreda o značaju redovnih ginekoloških pregleda, HPV vakcinaciji i ranom otkrivanju ove opake bolesti kada je izlečenje sasvim izvesno.